Poštovane dame i gospodo, epizoda broj 3, razgovori u centru, a nova sugovornica je sa nama. Do sada smo razgovarali sa doktorom Salopekom i ekipom iz Integrativnog centra za mentalno zdravlje, a danas ispred Kino kluba Karlovac sa nama je mlada doktorantica filozofije i umjetnosti koja završava doktorat u Engleskoj, odnosno UK, je to Ujedinjeno kraljevstvo, tako je, da. I Ana Marija Ami Podrebarac. Danas ćemo pričati o nekim stvarima što se baš ne povezuju direktno sa filozofijom i sa umjetnosti, ali se povezuju sa tvojom strašću, to je fotografija. Tako je. Koliko se već baviš fotografijom? Ajde, rekla bi u redu, počela sam učiti fotografiju u srednjoj školi. Znači 5 godina, jel? Hvala. Nekada razmišljam profesionalno, a 5 godina, ajmo reći. Ajde. Što je to sa fotografijom? Jedna riječ koja možda se ne čuje često, metapodaci. Znači, na fotografiji koju slikamo, probat ću ja sad to laički objasniti, kad slikamo fotku na mobitelu, selfie ili nešto tako, automatski uz sliku, jel ono što vidimo, one bojice, orise i to, vidimo još i, mislim mi ne vidimo, ali vidi mobitel ili fotoaparat, vidi još par stvari. Znači točan datum i sat kada je slika snimljena. Osim toga vidi način na koji je slika snimljena, kolika je bila ekspozicija i vidi još jednu jako bitnu stvar, vidi lokaciju. Nema veze jesmo li vlasnici mobitela. Pravo na metapodatke ima i vlasnik aplikacije, odnosno tvrtka koju je proizvela. Tako je. I ne samo tvrtka koja proizvodi aplikaciju, znači ti developeri, programeri koji slažu te aplikacije, svaka platforma na koju staviš fotografiju, Facebook, Instagram, Twitter, ta platforma ima veća prava na tvoju fotografiju nego ti kao sam autor. A sve te platforme, znači, kategoriziraju naše živote u digitalnom prostoru isključivo preko metapodataka. Znači, prije ćete se povezati, znači mi smo u Karlovcu, oboje smo na istoj lokaciji, znači algoritmi će isčitati iz metapodataka da smo mi možda prijatelji u bliskom životu. Biće više sadržaja, znači da ću vidjeti više tvog sadržaja nego, na primjer, nekoga od svojih kolega u Londonu. Mi smo svaki dan zbog metapodataka kategorizirani. I to je jako važno napomenuti. Što to konkretno znači? Što oni imaju od toga da znaju kada smo, s kim smo se slikali, koliko smo koristili ekspoziciju? Što imaju oni od toga? Nemaju ništa. Zapravo, na kraju dana taj program nema pojma. Što je čovjek, znači kada se slikamo, algoritmi, onda facial recognition, algoritmi prepoznaju tvoje lice i ljudi imaju tu određenu paranoju kada se ne žele tagirati, ali ne radi se o tome, nemoguće je ostati više privatan, mislim da je zbilja nemoguće je sakriti se, ali je jako dobro, nužno je da poznajemo što ta tehnologija koristi. Sada, ono što mi radimo u svakodnevnom životu kada smo na našim uređajima, svaki puta kada ti, znači, dotakneš ekran sa svojim prstom, ti radiš interakciju sa uređajem. Svaka interakcija je zabilježena. Znači, više se ne radi da su metapodaci samo u fotografiji. Metapodaci su svaki tvoj dodir ekrana. To se sve zbraja, mi smo svi kategorizirani u toj bazi podataka, mi svi imamo svoje digitalne živote, svoje digitalne profile i poanta, što kada kažu što oni žele, što korporacije žele, koja je agenda iza toga, mislim da se na kraju samo svodi na profit. I da se nama kreiraju određene želje, da nam se servira određeni sadržaj, gdje uvijek mislimo da je taj sadržaj bio sa nekom namjerom za nas. Mi većinu vremena ni ne želimo neke stvari, ali opet, znaš, kada dobiješ fotografiju nekog proizvoda, misliš da želiš, zapravo, ali otkuda je došlo, otkuda sada oni znaju da ti baš to treba, da ćeš baš u tome ti uživati, zato što znaju tvoj obrazac ponašanja. Zato što znaju
koliko puta si u koje vrijeme na mobitelu, koje web stranice posjećuješ, vide po tvojoj potrošnji kada kupuješ, mogu pretpostaviti, kažem, to su matematički modeli koji mogu predviđaju tvoje ponašanje i mogu vidjeti kada ti je plaća sjela. Znači kada imaš veći podržaj nešto kupiti. Sve je vrlo, vrlo precizno izračunato. Klizimo li sad već malo u teoriju zavjere? Teoretičari zavjere, pripremite kokice. Ljubitelji epizoda Black Mirrora također se malo pripremite, jer ovo već malo zvuči. Jel zaista smo toliko izloženi? Itekako. To nije ništa novo. Ja sam imala priliku i upoznala sam ljude koji su radili u prikupljanju podataka. To je posao, data analyst. Danas je jedan od najtraženijih poslova i mislim da će to će samo ići gore. Znači, poslovi u informatičkim znanostima sa prikupljanjem podataka. To je sve legitimno, legalno, što više. Želiš reći da postoji čovjek koji proučava naše navike, recimo, hipotetska situacija. Netko proučava kad ja gledam i što na, recimo, nekom streaming servisu, nećemo sad imenovati, ali neko kaže, aha, gle, Milan je upalio tad i tad, gledao je to i to, na tom profilu u njegovoj kući je još neko bio, pa su gledali nastavak toga, jel postoje zaista ljudi, mislim, dobro, možda ne za taj streaming servis, ali za neke druge stvari? Ne bi rekla da postoji, barem što se tiče prikupljanja podataka na internetu. Kako ti podaci izgledaju, to je hrpa brojeva. Da. Niko nema imena, prezimena. Nema, to su samo brojevi. Ono što ljudi rade, to se sve mora sortirati. A algoritmi određuju sav posao. To su jako kompleksni proračuni. Znači govorimo o umjetnoj inteligenciji sad. Tako je. Znači uvijek Big Brother gleda. Big Brother konkretno znači to su algoritmi, odnosno umjetna inteligencija koja proučava zapise naših ponašanja na internetu. To sam baš htio pitati, jer zna se meni desiti kad pričam sa nekim novim čovjekom o nekoj novoj temi i onda tu večer se prije spavanja normalno koji svi upali malo YouTube pa će idem pogledati i u predlozima na YouTube-u prvih 10 videa, 1 ili 2 su vezani za temu razgovora to prije podne, recimo. Je li to moguće da nas Google stalno sluša? Stalno nas slušaju. Znači imaš, kada nosiš mobitel, ti automatski imaš i mikrofon. Mikrofon se ne može ugasiti. Mislim, koja je onda svrha imati mobitel kada te netko zove? Naravno da će mikrofon biti upaljen cijelo vrijeme. To su voice recognition algoritmi. Ima nekoliko sada, tu naravno ima i podvrsta, ne želim ulaziti sada u kompleksnost toga, ali ono što je jako važno tu za reći, nitko nije osobno targetiran. Znači nema selekcije. Nema, što ljudi uvijek misle, mene se sluša. Prvo, nismo mi toliko bitni. Drugo, mi nismo toliko kompleksna bića. Mi imamo zapravo vrlo predvidljiva ponašanja, pogotovo preko tih uređaja i mi svi samo stvaramo statistiku. Sada je pitanje, možda ti i ja imamo kompletno drugačiji obrazac što tražimo na internetu, kako se ponašamo, šta kupujemo, šta konzumiramo. Znači možda ti i ja uopće nismo, možda smo kompletnim tim, kako ja to zovem, data ladicama. To sada nema veze, ali je da, slušaju nas i to je činjenica. Znači li to možda onda da ako se skupi dovoljna količina ljudi koji slično imaju naviku, recimo ako se postigne taj nekakav sklad u tim navikama, da onda postajemo bitni da se onda ide targetirano sa nekakvim kampanjama. Sad se vežem na recimo taj skandale koji su bili oko Brexita i oko američkih izbora gdje se govori da se kroz meta podatke manipuliralo sa promotivnim kampanjama Trumpa, odnosno Borisa Johnsona. Tako je, bilo ti je, znači, upravo to jako si dobro to objasnio, znači, grupiraju nas i ti ćeš uskoro u tom digitalnom prostoru sve više susretati te digitalne avatare ljudi koji razmišljaju kao ti, jer imate iste interese. Znači, šta se time, gubi se kritički prostor i stvara se
kako bi to rekla, gubi se ta jedna dinamika razgovora, konverzacije, zato što si okružen si istomišljenicima. Da, nema druge strane priče. Nema. A što se tiče izbora, znači, prvenstveno bih rekla za Ameriku, jer to sam dosta istraživala. Znači, to ti je počelo, znači, mislim da je tamo 2007. Kada su u Americi su gaming industriji, znači industrije video igrica, su jako počeli gurati žene. Znači, žene dizajnerice, koje su, naravno, sve na kraju u životu svaki čin je politički, ali počele su se, znači, dizajnirati igrice koje su imale određene feminističke agende. Znači, a kada vidiš u Americi, većina gamera je muška populacija, rekli 80%. Šta se dogodilo? Ti mladi ljudi su se počeli javno na tim chatovima radikalizirati. Znaš, djeluje ti onako bezazleno, ono što djeca na chatu se žale što je glavni lik žena. Nemaju opciju muškog karaktera. Ali je tu počelo zato što su se tu javile prve grupe. Od tuda su se počele granati razne web stranice i forumi gdje su se ljudi istomišljenici počeli nalaziti. Ali to nije sve. Pošto su oni jako često komunicirali jedan između drugog, postali su dio zajedničke grupe. Taj, white supremacist, bi to rekli, ekstremisti. I šta se desilo? Velike kompanije koje su grabile te podatke, su te ljude targetirali sa jednako ekstremnim političkim porukama. Znaš, podsjetimo se, dobiju reklamu, nostalgije, fotografija najčešće, Ansel Adamsa koji je fotografirao one predivne američki krajolik. Gdje je sad ta Amerika lijepa koju smo znali, došle su nekakve ženske dizajnerice igara i sve su uništile. A nitko nije, na primjer, znao da Ansel Adams je bio isto politički postavljen fotograf, jer je tad trajala velika depresija. A on je išao, znaš, i to sad hoću reći, targetiralo se namjerno tu jednu publiku koja, nažalost, nije dovoljno educirana, koji su ljuti, osjećali su se da im se oduzimaju prava. Ali oni nikad nisu ni glasali. Gamere je baš briga za izbore, osim ako ih ne pikneš. Naravno, ali evo ovo što sam rekla, nije počelo od gamera. Znači, svi su se znači, to je posao, počelo je od gamera, ali je to na kraju preraslo, pa mislim vidimo danas, dovelo je do strašnog polariteta kod njih. Vjerojatno i njihovi vršnjaci isto, ne samo gameri, jer biti gamer je popularan, sad sve više i više. Vrlo popularan. Čak je, evo, ajmo na drugu stranu, znači da ne govorimo o republikancima, odnosno konzervativcima, moramo se vratiti Borisu Johnsonu, isto to ti je blisko, dobro, ali recimo Alessandra Ocasio-Cortez ili tako se zove, da ne kažem krivo, ona je sad prilikom ove zadnje kampanje predsjedničke za Bidena, ona je radila stream na gaming platformi i preko putem streama igrala igricu, ali slala političke poruke i tjerala klince da glasaju. Mislim, poticala. Da, ali kao mlada je, pa sad je ona njima uzor, pa dajte, ima i ženskih gamera, pa sad se pokušava i tu. Znači, sve je tako nekakva psihološka perfidna igra. Eto, teoretičari zavjere. A sve je zapravo, po meni je to sve vrlo, vrlo jednostavno. To se radi o jednoj propagandi, gdje je danas više prije se koristio radio da bi se odašiljale određene poruke. Danas se unaprijed predvidi se ljudsko ponašanje preko mobitela, preko računala i vrlo lako nas je radikalizirati na određene ideje. Pogotovo jer sada živimo u jako kaotična vremena, u jako nepredvidljiva vremena i to ljudima daje nekakav osjećaj kontrole. Znači, doći će neki heroj koji će me spasiti. Mi svi volimo jako super heroje, mi svi volimo se ugledati na nekoga. Sad, koliko je to zdravo? Koji su filmovi koji su zadnjih par godina najviše zaradili? Marvel, da, istina. Isto je bilo zanimljivo gledati sve te prosvjede, kako su ljudi bili obučeni. Baš su se oblačili kao superheroji. Meni je taj fenomen sociološki je bio fascinantan. Ajmo sad, ja sam zapazio jednu stvar, pa ti me ispravi ako ne valja. Znači, ako mi se slučajno desi da kliknem na članak koji je obojen tako, znači ekstremno ili nacionalistički ili nešto nebitno tako, sad neću ja sad reći da sam neki liberal,
ali nešto što je inače izvan moje zone interesa, meni se čini kao da mi se onda sve više nudi takvih članaka. Naravno. Znači, recimo, To je... evo sad, ne znam, u zadnjih par godina desilo mi se da sam kliknuo na jedan link oko reviewa za smartphone, znači recenzije smartfona, i automatski mi se desilo da mi se otvorilo nekoliko tih i sam sebe uhvatio na kraju krajeva kako kroz neko vrijeme počnem pratiti redovito taj nekakav podcast koji govori o novim tehnologijama. Iako nisam baš nekakav, ne bi se reklo baš da sam neki entuzijast što se tog tiče, hoću nešto da je sigurno i da je onak. Formiralo pouzdano. ti je potrebu i onda su ti formirali proizvod. Ali za 2 klika. Da, to je. Upravo to. Rečeno je danas da pokazano su ti testovi da je moguće u manje od 50 dana politički radikalizirati mladu osobu na internetu. Znači, mislim da je isto tako problem da bi tu nove generacije, ne treba im da imaš ljude koji vrlo ekstremno, nećemo dati mobitela, oduzet ćemo im tehnologiju, mislim, to nije rješenje, jer je tehnologija sve prisutna u našim životima, ali treba ih sve više, ove nove generacije treba učiti da budu samokritični, da ne konzumiraju danu, kao što mi masovno radimo, bez razmišljanja, i treba ih upozoriti upravo na sve te alate koji su van naše kontrole. Dakle, teoretičari zavjere, sad gledam u vas. Znači, u roku 2 mjeseca možete biti kuhani i pečeni skoro kao ove kokice koje su upravo sad gotove. Skoknite malo, napravite peda, stisnite pauzu, pa poklopajte to, pa ćemo se vratiti dalje. Moramo se dotaknuti malo Borisa Johnsona i protuoružja. 50 dana. 50 dana. Ajme. Dakle, sad imate slasne i vruće kokice. Mi se vraćamo nazad našem slasnom i vrućem razgovoru i to baš sa čovjekom koji ovih dana u žiži interesa, gospodin sa frizurom malo boljom od moje, gospodin Boris Johnson. On je također kroz iste metode, znači kroz meta podatke i prilagođenu kampanju nagovorio 2016. Britance da se ocijepe. On tad još nije bio na vlasti. Dobro, nema veze. Kao djelovao je preko Nigela Faragea. Da. Ali je... Da, sada... Ima snimka, on je 2008. najavio ili 2007. da je njegova politička agenda to da se Britanija makne iz Europske unije van. I on je djelovao u tom. Tako da teoretičari zavjere, na vašoj sam strani. Dobro, da, u redu, on je, mislim, zna se, on je na konzervativnoj strani parlamenta, ali ista metoda kako je Trump, kako su bili manipulirani izbori sa podacima oko Trumpa, isto se može, znači, prenamijeniti i na Brexit. Iste metode su se koristile, ali je targetirana bila publika koja je puno starija. Znači, govorimo o tradicionalnim bijelim Britancima kojima su počeli saditi nekakve ideje da ćemo se vratiti u Englesku 70-ih, kada smo bili svoji. 70-te su bile grozne u Engleskoj. To je bilo velika... A njima nisu očito. Njima nisu, ali se ne sjećaju. Sjećaju se tih lijepih fotografija. Opet se vraćamo na tu, vidiš, propagandu fotografije. Sjetili su se, to je igranje na nostalgiju i na emocije. A niko se zapravo ne sjeća koliko je zapravo bilo teško tada živjeti. A bili su mlađi, pa im je bilo lakše. Pa moguće i to, da. Znači, ono što je, ja nisam bila zapravo uopće svjesna, jer sam živjela u Londonu koji je vrlo bio pro-Europe. Pa London nije ni klasična Britanija, možemo reći. On je svjetski grad i tu u principu Britanci su u manjini u odnosu na ostale. Ali ono što je mene jako iznenadilo, statistike, najviše su targetirali znači, ljude koji nisu kao autohtoni Britanci, znači koji su i sami stranci u Engleskoj. Aha, ali su prihvatili engleske vrijednosti, jel? Tako je. Pa neka Engleska ostane kakva je, da bi bit će vama bolje. I sada, ja ne znam, to je zapravo vrlo, vrlo meni neobično, jer ja sam tamo, ja ću uvijek biti stranac, uvijek si stranac u tuđoj zemlji, naravno, koliko možeš prilagodiš se, imaš svoj krug ljudi, ali je neobično kada razmišljaš da je netko znači tvog statusa ti predstavlja prijetnju za budućnost države u kojoj živiš. Znači, to ne mogu razumjeti, ali znam da su oni isto targetirali su
u Londonu su targetirali takvu skupinu ljudi. Isto mladu. Dobro, ok, ajmo sad razmisliti malo. Znači, Boris Johnson nije djelovao direktno, nego je to nositelj pokreta za Brexit je Nigel Farage, još uvijek. Tako, jel? On je ko nekakav zec u utrci, jel? On je potegnuo i onda je Johnson pobjedio, tako? Nikome, pa da. I sad je Nigel kao sad protiv Johnsona, kao nisu skupa, nisu si dobri, on i isto, on dalje ekstremalno svojim stavovima. Mijenjaju mišljenje, ja više to je nemoguće popratiti. Nemoguće nije bilo popratiti uopće vijesti. Ja ne znam da li je jedna tvrdnja koju je Nigel izrekao točna. Znači, on je cifre nabacivao brojkama, pisao po autobusima, ali jedna ta cifra se na kraju nije ispostavila da je točna. I sad kada je Brexit nekakav deal postignut, veliki problemi su u Škotskoj, recimo. Škotska koja ovisi o ribarstvu u velikoj mjeri proizvodnji hrane i recimo o industrije proizvodnje krumpira. Evo, ne biste vjerovali, krumpiri iz Škotske se gotovo, sad da ne kažem krivo, da ne budem ko Nigel Farage, ali u velikoj većini se izvoze za proizvodnju čipsa u Europu. I Škoti su sad suočeni s tim da njihovi poljoprivredni proizvodi se ne mogu izvoziti bez carine. Imaju velike probleme i na kvote zbog kvote i carina i Škotska sad razmišlja da se oni odvoje od Velike Britanije i vrate nazad do Europsku uniju. Mislim, gledali su, svako je gledao svoje interese, kao i svaki političari. Boris Johnson je zapravo htio zaštititi interese Londona, koji je glavni financijski centar Engleske. Tako da neke žrtve su trebale biti dane. Da, ali ja razumijem frustraciju Škotske, da i ne bi me čudilo da se sad odluče i oni odijeliti. Tužno je to kako se svi, vidiš kako je društvo zapravo, jako smo fragmentirani jedni od drugih. Pa to je podijeljeni smo i onda kada nas pokuša ujediniti sve ko nekakva prevara bude. Tako je. I se mi spada da si zapravo, ono što je isto zanimljivo je kao da si sve manje i manje vjerujemo jedni drugima. Toliko su nam već stavovi do sada jako čvrsto formirani da sve što čujemo od nekoga drugoga ko znači ne spada u našu kategoriju, što smo već spomenuli, predstavlja kao da nam je prijetnja, kao da je neprijatelj. Mm-hmm. I jako teško prihvaćamo drugčije mišljenje. Čak bih rekla da je gotovo uopće više. Dobro, tu smo malo krivi sami jer smo razmaženi. Ajmo se vratiti nazad na te meta podatke s kojima smo krenuli. Ako već, znači, to je ko da kartaš s nekim ko ti stalno gleda u karte. Tako. I još igra bolje, jer je pametniji. Znači, umjetna inteligencija bolje obrađuje te podatke nego što mi možemo obraditi te informacije koje nam plasiraju. Kako se onda obraniti? Sakriti karte. Što napraviti? Odnosno, sad ajmo to prebaciti na ponašanje na internetu. Na koji način se ponašati na internetu da nas ne skuže? Znači, mislim da je to skoro nemoguće. Pogotovo ako radiš na nekom poslu, na primjer u uredima, nemoguće biti sakriven. To je takav svijet. Mislim da ne treba oko toga očajavati. Mislim da zapravo čak bi rekla dosta se toga i gubi ako pokušavaš biti, znači, skroz privatan. I mislim da će sve više i više nam slobode biti oduzeto, što ćemo htjeti više biti, mislim što ćeš više htjeti biti van te kao igre obrade podataka. Ono što ja mislim da je tu više važno, postoje metode kako se sakriti, kakvi brauzeri, internet brauzeri se mogu koristiti, imaju određenih operativnih sustava za mobitele, koji su ne moraš koristiti, na primjer, iPhone, koji je gotovo nemoguće zagasiti lokaciju. Mislim da je najvažnije da se ljudi informiraju o sebi. Prvenstveno da vidiš koji je tvoj obrazac. Znaš, da li ti zbilja treba još jedna šalica u obliku, ne znam, krave? Da li ti to doista treba kada dobiješ oglas? Da li ti doista treba još jedan par cipela? Znači da se profiliramo mi sami sebe kroz reklame koje nas napadaju. Sve reklame, jer zapravo to su ti najveći klikovi nastaju sa svakim našim potezom kada konzumiramo. Da se razumijemo, ne čitaju nam kreditne kartice. To su isto obrade podataka, nikoga nije ni briga koliko imaš na računu dokle god trošiš. Ali je
jako napadaju, mi smo behavioristička bića i jako napadaju dio mozga koji je zadužen za preživljavanje. Mhm. Mi danas, znači naš mozak, ne znam da li to znaš, se ponaša kada si u shopping centru, u trgovini. Nema razlike da si u web shopu, se ponaša kao da loviš. Znači gladan si, život ti ovisi o tome. I nije zdravo, mi smo stalno u tom mindsetu. To nije Znači, shopping zdravo. mode je jednak kao lov. To je današnji standard postao. Pa cure, vi ste onda lavice. Dobro, znam da ćete sad ljutnja biti, diskriminacija, ja isto volim shopping. Svi volimo, zato što opet se vraćamo, sad mislim isto to ljudima daje danas u ovakva vremena, gdje je sve nepredvidljivo, isto ljudima daje nekakav osjećaj komfora. Nije to ništa loše, ali moramo biti svjesni posljedica, svi naši podaci gdje idu. Ne bi se onda kasnije ni trebali ljutiti, oduzeta nam je sloboda. Na kraju smo mi svi glasali za to, mi smo to sve i tražili. Svaki klik, svaka kupnja je glas. Tako je, dao si consent, dao si pristanak. Ok, ajmo sad, zanima me još jedna stvar. Kako streaming servisi mogu dati 3 mjeseca besplatno, recimo tijekom lockdowna, ili mjesec dana besplatno, ili tjedan dana besplatno, a daju nam recimo filmove koji su skupi na konzumaciju? Te kompanije ne preživljavaju od naših mjesečnih pretplata. Znaš, koliko možeš imati 5 ljudi po tim akauntima, možda više. Da, otprilike 10 do 15 eura, ovisno o kvaliteti slike. I koliko ljudi može koristiti jedan profil. Hoću reći, ti streaming servisi, pogotovo za film, su doveli, znači ne da su samo streaming servisi, oni su postali produkcijske kuće koje formiraju sadržaj, generiraju sadržaj koji ljudi vole gledati. To smo već rekli, što ti u najviše slučajeva superheroji, filmovi apokalipse, koji su isto sada popularni. Naravno, počeli su se, znači sad su sve više i više počeli ulagati u strane filmove, jer kao nismo mi rasisti. Jako to žele, to se sad jako želi pokazati na van, što je isto dosta licemjerno, ako se mene pita. Ali stvar je u tome što ti više ne trebaš imati redatelja. Ti ne trebaš više imati nikakvu kreativnu ideju. Zato što znaš što ljudi vole konzumirati. I onda prilagođavaš sadržaj. Upravo to. Jer ljudi vole sada, ljudi pa, kad si zadnji puta gledao nekakav, ne znam, art film, ljudi ti ne vole, ja znam preporučiti svojim prijateljima, kolegama. U većini slučajeva se ne da, jer su već toliko iscrpljeni od svakodnevnog života, jer sad zbilja, mislim, ova godina je zbilja teška, ne da mi se razmišljati. Želim gledati nešto što će mi dati ugodu. Jer mi smo toliko zapravo ovisni o toj ugodi. Da je došlo do toga gdje je jedna umjetnost potpuno izgubila svoju prvotnu misao, a to je da daje nove ideje, da pomiče određene granice, da nas navodi da drugačije gledamo svijet, ljude oko sebe. Sve je nekako postalo ravno. Bljutavo. A da, znaš, tako ja to barem vidim, ali htjela sam reći, zapravo si pitao si kako ti preporuče sadržaj. Pa ne samo to, nego znači gdje je taj financijski interes, to me zanima. Da li zaista naše ponašanje toliko nekome vrijedi? Da, to je jako velika industrija. Znači, postoji mogućnost za streaming servis, te podatke na koji način mi gledamo, konzumiramo njihove sadržaje, prodaje trećim stranama. Sve se prodaje i sve stalno cirkulira. Se radi, mislim. Znaš, ono kada kažu, mislim, mi svi koristimo Facebook, Google, Instagram besplatno. Što ako se kaže, ako je proizvod besplatan, to znači da si ti proizvod. I sad ću citirati ekipu iz Velike Britanije. And on that bombshell završit ćemo ovu 3. epizodu. Hvala, Ami. Dala si mi misliti, nadam se da je vama dala, da niste samo hrskali po tim kokicama. Šaljite na vaša pitanja, mi ćemo vrlo rado snimiti follow-up. Imamo sa Ami pripremljeno još jednu epizodu nečem sasvim drugčijem, a i ovo je bilo sasvim drugčije od onoga na što smo navikli.
Pa eto, za sada neka ostane na tome. Ostale stvari vi pitajte, a imam ja još par pitanja, pa ćemo napraviti još jednu epizodu na temu meta podataka. Hvala ti puno. Hvala. Lijepi pozdrav.